Dragi uvaženi pratioci rada i dijela humanitarne organizacije Help Adres Salzburg, put i apel ovoga dana februarskog naveo nas je u Solinu, u Tuzlu, kod Jasmina, 33 godine, već neki 9 godina vodi tešku borbu protiv jedne bolesti. U društvu sam sa njegovom majkom Sadetom. Gospođo, u kratkim crtama da nam ispričate kako je došlo do ovoga, od čega tačno Jasmin boluje. Selam. Moj Jasmin je obolio 2013. godine kada je išao u školu 2 godine fakulteta. Samo je pao u nesvijest i nisam znala šta je. Odvela sam ga na kliniku. Na klinici su mi tad potvrdili poslije 10 dana ležanje kliničke bolnice. Rekli da je bolestan od Huntingtonove bolesti plus Horea minor. Ja tad nisam znala ni šta je to. Poslije su nas slali u Sarajevo, da u Sarajevu uradimo DNK nalaz. Kad smo uradili DNK nalaz, rekli su da je 73 promila već obuhvatila ta bolest. Nismo znali, poslije mi je jedan doktor rekao ovdje naš da ga vodim u Sloveniju, ali ovdje ništa ne znaju s njim. Ja prekinuti, halalite mi šta znači ta bolest, da našim gledalcima objasnite? Ta je bolest umiranje moždani nervi koja oduzima njegovo pamćenje. On može sutra doći u tu fazu da on mene ne može prepoznati, a kamoli nekoga drugog. I oni su rekli da to neće dugo trajati, možda 2-3 mjeseca i to je to u kojem je on stanju bio tada. Bio u pelenama, nije mogao hodati, nije mogao pričati, jest ništa nije mogao. Su vama rekli u suštini 2-3 mjeseca da će preseliti? Da, on više toliko je to uhvatilo maha da on uopšte ništa, da se ta djeca pretežno dave ili recimo u suicidu isvršeni od toga. Njega ništa ne boli, ali to je takva bolest. Međuvremenu ja sam onda našla lijeka, išli smo u Sloveniju, u Sloveniji su rekli da nam mogu pomoći. Prvo je to terapija bila 2 godine sa injekcijama i ovakvu terapijom i to išlo poboljšanje. Na kraju Jasmin je opet ponovo pao sam, nije mogo ništa. Onda su oni rekli da ima opcija za operaciju. Kad smo Jasmin opercali, bilo je, hvala Allahu i svima koji su donirali, skupio se taj novac i Jasmin se opercao. Kada je se opercao, on je stvarno fakat bio dobro dijete i zdravo dijete koje je šetao sam, koje je brigu vodio o sebi sam, koje nisam imala obaveza njega gledajući kako šeta i sve meni je bilo srce puno. Morate nam objasniti, ja se prvi puta susrećem sa ovakvim nečim i ovo sve što prije snimanja što ste mi rekli, ja ne znam kako ću kući otići iskreno, 33 godine, znam da je momak prije bolesti bio vrijedan, dobar, vjernik prvenstveno, siroče je od 92. godine, znači sa 3 godine je ostao bez svoga oca, stao u odbranu domovine. Šta znači ta operacija? Pokazali ste mi neke čipove, nešto. Moj Jasmin ima ovdje 2 čipa na glavi, ima antenu, ja to kažem antena, mislim to se medicinski drugačije kaže stimulacija. Ima ovdje, evo pogledajte, ovdje ima taj čip s kojim on s tim čipom živi. Jel taj čip, ja imam jedan mali aparat koji njega štimam da vidim da li ta baterija radi ili ne radi. On je sad ko robot. I mi kad odemo gore u Sloveniju, oni njega s tim stimulišu, podižu mu bateriju. Ako je ona pala, oni njega podižu i on se s tim kreće sve. Sve do septembra mjeseca on je bio zdravo i normalno dijete koji svako drugi. Kada je ga korona uhvatila mene i njega, išli smo gore na kontrolu, vjerovatno smo gore pokupili, vratili se s koronom. Međuvremenu on je imao teži oblik, još gore od mene, kojim se sad susrećemo i bili smo 20 dana sad u Sloveniji ponovo, da vidimo, oni su njega pratili i pregledali, išlo im na te njihove sve pretrage, rekli su da je baterija ta iscrpljena. Sad, da li je moguće da je to korona svoje odradila ili je stvarno od bolesti, ne znam, ali svako dijete koje je bolesno rekli su da to teže prolazi i da teže oporavak traje. Sad Jasminu treba bateriju promijeniti, ta baterija košta 20.000 eura, samo baterija. Sad ja novac nemam taj, zahvalan bila koga može da pomogne mom Jasminu da se promijeni ta baterija. Gospođo Sadeta, prošli ste zaista mnogo teškog u borbi s ovom bolešću, borite se, hrabri ste, imamo i skoro 60 godina.
Sami ste, primanja imate li kakva? To Imam moram. penziju. Muža. Imam 360 maraka penziju, imam 380 ovu PIO Mio, koja je jedna u kreditu, dizala sam kad je Jasmin se obolio tek, pa smo ono prelamali non stop dok se nismo uključili u ovaj apel, jer tad koliko sam mogla, još imam 16.000 duga, to sve što smo prelamali i što sam njega vodila u Sloveniju. Njegova prva ta operacija, ta ugradnja, te baterije, je koštalo 80.000 eura. Jeste, 80.000 eura i kad smo izašli, ja smo morali dati 15.000. Sada košta 20.000 eura, ali to je samo ugradnja baterije. Samo ugradnja baterije. Plus svi troškovi. I ostalo, sve treba. Sad ja ne znam koliko će to koštati, kad to na kraju, kad se sve operše, oni izdaju račun, pa Nas interesuje rok, do kada to mora da zamijeni? 5 godina, rok baterije traju je 5 godina. Međuvremenu sad kad sam pitala, nije 5 godina, sad je 3,5 godina, oni se ograđuju, ja sam mislila da će to manje koštati. Oni su rekli da je korona učinila svoje, da je to nije do njihovoga. Sad, ova baterija sad trebalo bi po njihovom da bude 6 do 7 godina. Sad je nova baterija izašla i kaže nova stimulacija da duže traje. I mi to moramo ako voda kod Jasmina što prije da zamijenimo svi, kad kažem mi, baš svi moramo da pomognemo našim jetimu, Jasku. Vjerujte da ga hranim po 3 sata. Znači situacija posle korone sve gora i gora. Sve gora i gora. Da on stvarno sad u takvoj situaciji 100% je Jasmin sad invalid. Poslije toga. Kažete, mogao je pričati, sam jesti, malo šetati, sve. Svi znaju ovdje tu Zlati da Jasmin sam išao u svoje kafiće sa svojim drugovima, prolazio i šetao, ali sad, poslije korone, svi dolaze sad kući i pitaju šta se s njim dešava, da ga posjeti da vidi njegovo stanje. Hvala Allahu koji je dao tako dobar narod i njegove drugove da dolaze i da ga posjećuju. To mi je drago čuti, dragi gledalci, da vam kažem zaista jednu veoma važnu činjenicu. Jasmina zna cijela Tuzla i okolina i mnogi su zaista x puta pritekli u pomoć, prikupljali novčana sredstva za Jasmina. Momak koji je znao da ostane gladan, a da da drugom djetetu da jede, jer je bio veliki humanitarac dok je i krenuo na fakultet, ali eto, iskušenje od dragog Boga šta da radimo, nadamo se boljim. Imamo li šta da kažemo za kraj, nego toliko mi je žao ovog momka da vam objasnim. Ništa, imam sad da se zahvalim Bogu i svima koji pomažu mom Jasminu da bi dalje preživio, da ga mogu gledati svojim očima. Kad bi bio u čošku sam da mi je živ. Smijem vas potpunosti. Da vas Allah nagradi sve vas. Amin. Sve nas zajedno i sve humane i dobre ljude koji će, nadamo se, što većem broju se odazvati. Jasko, kako si? Hvala i ti pomoći ako voda humani ljudi da zamijenimo ovu bateriju što je ovdje. Dragi gledalci, pozivam vas u ime ove porodice i u svoje vlastito ime i u ime organizacije Help Adres Salzburg na čelu sa Džavadom Islamovićem da se uključite u ovaj apel. Potrebno nam je, ja neću reći 20.000 eura, potrebno nam je mnogo više, neki sigurno 25 do 30.000, ali evo kad bi skupili 20.000 eura nekako bi se snašli za ostalo. Molimo vas da se uključite u još jedan ovaj apel. Jasko, 33 godine, jetim, siroče. Njegov otac dao je život za ovu domovinu, s majkom živi, tu u Solini, u Tuzli, poznat je, bio je veliki humanitarac, dobar prijatelj i drug. Red je da i mi pomognemo ovog mladića, da se osamostali i da pomognemo ovoj njegovoj heroini, majici, da i ona malo počne normalnije živjeti, jer od 2013. godine je posvećen ovome momku. Pozivamo vas i molimo vas, uključite se da što prije Jasmin ode u Sloveniju, da zamijeni ove baterije i da krene samostalnije u svoj lijepi život.